Matija Nikolić po nadprevarot Vardar Guiv 28-26. Kako ti go doživao nadprevarot Teranot? Dobar dan, pa znate kako, imali smo mi naše neke greške koje nismo iskoristili za gol, ali sve o svemu ekipa se borila do kraja, dali smo sve od sebe, svako je dao svoj doprinos, svako je pomogao svom saigraču kad se promaši, kad se da gol, nebitno, u svakom slučaju timska pobjeda, dobro smo odigrali i to je to, idemo u finale da osvojimo turnir. Колку си задоволен од нивото на кое што е Вардар сега? Напредувате малку по малку во формата? Da, pa mislim, znate kako, pripremni period je, imamo dosta novih igrača, dok se svi malo naviknemo jedan na drugi, mnogo je bolje nego što je bilo početak. Super, zadovoljan sam, radimo dobro, treniramo dobro, trudimo se, svako poštuje zadatak koji se zada i to je to, ako tako nastavimo, bit će to odlično kao što jest. Вардар не е прв пат на овој турнир, но ти прв пат играш на отворено и во ваков амбиент. Какво е тоа чувство? Iskustvo je fenomenalno, da, prvi put igram na otvorenom. Čudno je malo na početku, teren drugačiji, sve to, ali na sve se čovjek navikne. Atmosfera je fenomenalna, ljudi su fenomenalni, druželjubivi, navijaju svi pošteno, navijaju za nas, navijaju. Tako da stvarno sam prezadovoljan stvarno. Вардар ќе го дочекали спремен Рај Некар? Kako nisam? Ќе го дочекали Вардар спремен и подготвен Рај Некар? Tako je, da, treba da se spremimo, da budemo u najboljoj formi mogućoj, koncentracija, disciplina, da svako da svoj maksimum i mislim da to možemo jako dobro da odigramo i da postignemo ono što želimo i što je naš cilj, to je da se kvalifikujemo i to je to, daćemo sve od sebe i da dođe što više ljudi da nas podrže. Hvala.